Şikeftên Hesûnî dîroka beriya mîladê hê jî bi heybeta xwe çavê mirovayê têr dike. Şikeftên Hesûnî ciyên nişteciyên mirovaya beriya mîladê li devera navçeya Ferqîn ser bi bajarê Amedê de ye. Şikeftên Hesûnî li ser riya Malibadê ye, li qerexa Çiyayê Elbatê ye. 6 kilometre dûrî navçeya Ferqîn bi navekê din Sîlva ye. Şikeftên dîrokî li gorî dema xwe wekî cinnetê ye. Mîmariya şikeftan dişibe xaniyên, vîlayên di dema îroyî ye. Tê texmîn kirin ku van şikeftan beriya mîladê 1000 sal, piştî mîladê 100 sala sêzdemîn de hatiye çêkirin. Li gorî delîlan dema dewra mezolotîk, neolotîkê ye. Ji Esûriyan bigirin heta Merwaniyan gelek şaristanî li vê derê jiyane. Bi rastî Hesûnê, şikefta Hesûnê em ava dikarin bixin dest 6 kilometre dûrê Farxînê ye. Li milê çepê pira Malabadê pêşiya me jî Hesenkêf heye. Cikî wisa şikeft çêbûne Hesûnê ava tê gotin sê dönem tê dest. Yani dönema paleolitikê, mezoolitikê û dema neolitikê. Bi rastî yani civakê de tê ava gotin divê dema mezoolitikê de hatiye ava kirin ama ez dibêjim ki dema dewra paleolitikê de hatiye ava kirin çünkü navbera 4000 sal û 12000 sal berê li vê şikeftê hatiye ava kirin bajarekî çêbiye. Vî bajarê bi rastî ana Çiyayê Elbatê, binya Çiyayê Elbatê ye. Çünkü li vê derê jî re dibêjin Çiyayê Elbatê, binya Çiyayê Elbatê bajarekî nû çêbiye, navê danîne Hesûnî. Aslında nav gel de jî re dibin Hesûnê û ana jî ana wisa guher ye biye Hesûnê. Ji bo ku arkeolojî xevatekî pir natiye kirin li vê derê ama dîrokayê pir nayê zanîn ama tiştê ku me serê lêkolîn kiriye, tiştê ku em zanin 12000 sal berê Kurd vê derê jiyan kirine. Genim biçine, zibenden sehline ve çava garziyat serkalada dike bişine. Şere halu garziya, bu sahne ne kadar dike bir dermane ah da havivi. Havivi, 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 havivi. Şere Sêzit xurfe di şikeftan de heye, wekî şiklê xaniyên dubleksê hatine çêkirin. Di nava şikeftan de riya avê, hemam, dêr, ciyê şanoyê, derence, riya ji kevirê jî hene. Wekî mihricana dîrokî xwe nîşan dide. Di şikeftan de du dêr heye. Dêrek di nava şikeftê de ye. Dêrek jî ji kevirên Sîlva hatine çêkirin. Dêra ji kevirê Çiyayê tê texmîn kirin ku di destpêka Kristyaniyê de hatiye bikar anîn.
300 اودی وی هنه تمامی تفرو هفدونه سا اودی ام بیجن شکفته بچوک شکفته مزن هنه اوان اوکا چیکرنه دبیجن کو اینکی جی 3 قاطه اینکی جی 5 قاطه اینکی جی 7 قاطه دوی دمه دا یعنی تکنولوژی تنه بیلم تشکی پیش نکتیه تشتکتنه اما انسانی وی دمه اوکا اینکا کوسا گزانا بونه خل پیش خستنه دوی دمه دا درنجا چیکرنه وکا کو دوبلکس یا تریپلکس دوی تارزه دا تشتکی انشا کرنه باجره کی آوا کرنه داوی دا آوا وانتنه بیه یعنی جبو کو آوا وخون آوا وانتنه بیه چکرنه ری چکرنه جبو آوه وان زنارا دسا قوارتنه او 1 کیلو دره چکرنه انا 1 دره هيا وان ری کو امزر کو وان زنره کو قوارتنه جبو کو آوه زوستان وقت کو برفاتیه باران هاتیه جوی کریا کو چکرنه آو کتیه بیره او هاوینه وی آوه لو دره وخوارنه Dişkeftan de xurfeyên sê çar tebeqê jî hene. Bi derenceyan mirov dikare derbasî xurfeyekî din an şikeftekî din bibe. Di nava şikeftan de kaniya avê jî heye. Şikeft nişteciyê mirovahiyê ye. Jiyan tê de hebûye. Di waxta çaxa navendî de dema mozolotik dînê krîstyanî belav dibe, di wê demî de mirovahî van şikeftan bikar anîne. Li ser deriyê şikeftan de li ser kevirê hin sembol xêz kirine. Ew sembol hîn jî hene. Li gorî hin lêkolînan gelek Kurd jî li vê derê jiyane. gelek Kurd vê derê bûne çûnê bêjin çima daha berê dibe ku Kurd ewkê bûne ber çemal ber gola bûne li ber rê jiyan kirine çima berê xwe dane çiya Kurd wî demê berê xwe dane çiya gotine ancak çiya me biparêze em li çiya jiyan bikin ji bo wî berê xwe dane Hesûnê watê ku hatine Hesûnê şikeft hebûne zinarê mezin hebûne wan zinara weka ku me got dema neolîtîkê da kevir qewartin wî demê da pêş ketiye wî demê da ji bo wî şikefta çêtkin yani ode em bêjin çê dikin hezar û nesû çil û şeşa da li vê derê em bêjin wisa serra arxeolojî xevatekî hatiye kirin ama wisa bi kurayî na ser da wisa arxeolojîk xevatekî watê ku tê kirin dönema em bêjin beriya mîladê yani wisa tê gotin dibe 1000 sal ama gorê ku ez dibêjim ez zanim beriya mîladê heştê da yani 1021 sal berê ji aliyê herema Qilikyayê Qilykya ku em dibêjin wî heremê da Ermenî Xristiyanî wî demê hatine farixînê pêşengiya Tigranê mezin heta navê farixînê datîne Tigrano Kerta yani demekî navê farixînê dibe Tigrano Kerta Xristiyanê wî demê Ermeniyê wî demê tên farixînê hinkî jê nava farixînê dibînin hinkî jî tên vira ez naşaşim edêm niha tên vira dawî da diçin farixînê li wê derê jiyanekî li wê derê jî ava dikin li wê derê ava dikin watê ku tên li vira li wê derê jiyan dikin di wan dêra di wan dema da çêbiye deh derê ku ez dibêjim nava şikefta qewartin li wê derekî çêkirin derekî jî li dervaye kevirê Sûrê farixînê wan wî derê çêkirine em çima wisa dibê mesela şey çardê qanûnê 2019 da salkî 2 sal berê li milê çepê gundê Baxça heye li wê derê gundê Baxça li wê derê arkeolojîk xevatekî hat kirin di wî dönema Süryaniya da di mezel hat dîtin
د مزل وسا ام بیژن سر کلیکی وان به سوریانی هاتو نوساندن سر کلیکی دبی جوان را دعا بکن دبی کره ایلیو مونو ها لوی دری مزلی وی لوی دری اوجی نوا شکفت قوارتنه یعنی بعد بکی دنیای ده یکمین و از نشاشم گره یکمین و نوا زنار قوارتنه نوا زنار قوارت د مزل پاپازا پاپازی سوریانی اجی لوی دری اشقاد الرزيل قمش ناكه هاي 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 اخلا ناده بشته هبر بنو قدي اخي او ظالم اقلي قاسن ولا ماشي منك مسون خارسة خنجر المقنى زيرانا بم جيكي لك هوي اخلا جتنشتي بغزال هايب قدنا غزال مغيدي به أخلاب مرانا يا أخي سبرق لي غازن ولا ماش منكن جابي غزال من الربيبو دلي غزال من السكنبو تجيبونا خودفت باسمي غزال هم دي جر الربيو هولند كايا کسی خدا نه خیراتونی نه جابه کی بدا غزالا مبتنه ملهمه کی چه بکشی شیر و شکر برشکفتان بروی دشتا مزوپوتامیایه انسان نوی دمی به جودکاریه جی مجول بونه ارد آجوتنه به جودکاریه خوخدی کرنه لهری جورا شکفتی ده درنجه هنه به وان درنجه یان هلکشیانه جورا بلند ده گوری باوری آوان قدا اف درجیه براق و نزیکبونا خوده بویه خوارنا وان چوابیه خوارنا وان پیشی وان دشته کی یعنی وسا دیمنه داجی کونه ببینن دشته کی وسا دریجه فریه دوی دشته داجی لوی داری جوتکاری کرنه لوی داری جبوک اک بکن اول چیاجی هیجیره بونه داره هیجیره دبین هیجیره بجی چما دویجن هیجیره بجی اکونای آفدانه چون ایوی دمی دا آفتنه کوره آفدانه اولوی داری نوا زنارا چکی وکا گونزانن نوا زنارا دا نوا کورا داجی هیجیر درتین یعنی آن دوی دمی داجی درتین لوی داری وکا کمگو جیان کرنه باجره کی آوا کرنه آنفی تیاتروی وان هبونه بفکرین لوی دمی دا آنفی تیاتروی وان هبونه حمامی وان هبونه لی بلی راسته داویه دا دیر جی چید به دیر چید به دیر کی دروای حسونیه دیر کی نیز دا چه بیاد 3000 سال بری دیر کی جی نواوی دایه او جی اواد فکرن او جی بلکی نشاش فن داوی دا چه و اما نوا چیا قوارتنه نواوی چیا دا دیر کی جی چه کرنه جورا هری جور حسونی لوی در درنجه که درته ان جوری لوی در جی کی دوست چه کرنه لوی در خدای را دعا کرنه یا دا لوی در دعا کرنه دوش کی جی کی وسا دوز لوی در چه کرنه لوی در دعا کرنه اما وقتی کو ام شکایت تاجی دنیرن وان اوده کو ام دوین دنیرن حوزه بچوک چه کرنه لوی دا آمفی تئاترو چه کرنه حمامه وان هبونه لوی در جیانه کی هبیه وقتی کو مرو اوا بفکره سیاست شکایت هر شکایت کی دا 5 کس هبه دبه 1500 کس یعنی 1500 کس نبجی به گمان 300 کس لوی داره جیان کرده اما یعنی ورا آقا کردایه و کرد لوی داره جیان کرده از کارم یا بیجم
Şikeft ji alî Wezareta Çand û Kultura Tirkiyeyê ve ciyekî dîrokî û kolandinê hatiye nîşandan. Her sal bi hezaran geştyar serdana şikeftên Hesûnî dikin. Gelek hunermend û dengbêjên Kurd jî klîbên kilamên xwe li vê derê kişandine. Hola, begge farqine, hola men